mukariri giti wa mbondi ya gutega imera niwe Joseph Ntwira akinethiritwe agitara arimi gutiga mpwe igita ria kimera kia guketha aria ethiritwe akiuga ndiria murimi aketha imera biao bitekinyitie kagita karia kabatere guketha bobone butumaga mwanka thoko ikethirwa ikiura na kinya antu baba ingi bakethirwa batikugunika na imera bibi ni akathite kinya rwangiro urimi ni untubwa kuchiatirira gutigira thoko ya kimera kia mira ni kuoneka nthiguruni ciaome. Mukariri mbondi nkeme kwa Eliogima Boimera Joseph Ntwira na rombete arimi kureka tamana kuthia taira merekeria yonthe yorimi kenda batika thukange thoko enthite ome muno embukando nuntu twina labs tutireka into bi etanja bina aya residual levels umbo turetera thina in the outside market thina mbonere internally kutithwa kwina system within Kenya ya kuirinto bina ndawa bieta kwenderwa antu lakini kwa wingi bila bietete nja lab onto twino chemical lab i reference lab also ya COMESA na ya European Union kuitu thwa tukibwithia testing na kuensure into bila bietete nja bitumbo tanja bina ndawa lakini inside the country mechanism ile ruku number of safety ya food and livestock inputs lab no authority ile atetheria gutua kwina sirika ikumonitor into bia bikwendwa also within the country antu batikendwa ndawa arimi nabo bontu gwenda arimi batika engirindi imwe tugetha ethene avocado iru avocado itikwana wagetha avocado itikuri sietanja gathukia market so antu bareke kwa ngirindi reka mimere kinyere buri toginya ukethe ginyethere buri toketherwa nontu bwetumike Ntwira kiwite kwine tumike thirikari kwatanira na cukuru ira ikuritana arito mantu yoremi kendo kinyithio tungata boremi kinya maturene no tuwatane nontu tukona ritingwa bangi bangirikasa ni antu babareta baikura tukawatane universities na thirikari cia counties na thirikari national arito baba university batu tumwana wa miundene baita kubwithe practice in the miundene tira minene yake baita nya miundene yari mibani ni small scale farmers babone liorimi na baba kaona struggle sirare mibakurima nikenda nya ba awangu batetheria lebwera bari bakimentawa baitethera swani Atongore University aendie to atetheria kuri aendie arito bano bethe baita inya ba skuru no bethe bakia inya stipend ni thirikari kethi onto tugua NYS kwatu arito babo mbotetheria production bakaendwa ground kire arimi batetheria extension process batetheria ukuri urimi kurukia witi bachumanirite utira thoko emirane kuruka nthingi mwanya kenda kuguna arimi imbureti obisi eko ya Kefis batuma barua kirinde mwanya DRC Congo batuma South Africa batuma inya Ethiopia nyethe ba imero Djibouti Yemen even Israel tutuma barua ya kuromba itukwenda kuambira kuendia miranthi yu kenda nthiri itura kenda bonde miranthi etu bwithie ABCD ya Kefis through Kefis na ngwatanite na mwesimu Mithika Linturi uraya we minister wetu agriculture tutumite ataalamu ba Kefis baitana area mire anda bolele ni bitu mirayuma na tayari kwenda tangaza ni tuonete thinere tumamira yuma na very soon tukambiria massive project winkambiria project kana program yo itari mbakithomeza cio robamba kwethia mira muno area re mutuati ira mire kwa watu murimo bia bitu mira murimo yumanite na amirine na kwou no twite tukambira guthomethia antu bakaona urabomba kumenyera mirayo na nyere na murimo ayo mba kwa takundi nuntu nyatugura cia thoko emera muturo mutuati akona mira rindi terera ngai kukiambira cia kwara mireke koma gwatuka isiro ari utibia nabio so twina biashara ya gutetheria mantu ya kwalia plant health nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa Mukiri wa Mithika.